Kako se ti osjećaš kad neko skine tenisice onako u busu ili... Ne, ja sam ta. Te navrati! Dobrodošli u e-Drevnik. Učenik se nedolično ponaša i učitelja zove šefe. Šefe, to je simpatično, to je simpatično, da. Je. Ocjena 1. Izgleda da nije baš bilo simpatično. Nije bilo simpatično, ni malo. A možda je onak bio disrespectful u tom. Da. Tipa da si ono, šefe, šta treba zapisat? Onda bi bilo malo onak simpatično. Ali ako si, aj ti sam produži šefe, aj nastavi ti šefe. Dobro, to je ludo za reći. Ali ima tih cool profesora s kojima si možeš biti tak Da. malo bolje, da. To je baš fora, ono. Stalno bez dozvole govori i upada u riječ. Ko ti. Na primjer, kaže pred cijelim razredom Ne, znači to nisam... da joj se pas zove točkice prosti naziv. Kad je prozovem, namjerno mumlja nešto sebi u bradu, tako da je ništa ne možemo čuti niti razumjeti, inače je jako glasna. Ovo mi zvuči kod Tena. Malo da. Glasno upada u riječ. A što se tiče imena psa, šta misliš, kako se zvao? Ledina mama, ako gledate ovo tu, Leda inače pristojna. Misliš da nije bio Guzica? Pa možda je Guzica. A šta Nikad je? nećemo znati. Znači nešto to. Osim ako nam javiš. Da, u komentare šta je zapravo to bilo. Učenik uzima čarapu drugog učenika i baca po razredu. Kako je to uspio? Ili ovaj drugi već bio bez tenisica, što je već onda drugi upitnik. Ili se ovaj baš potrudio. Kako se ti osjećaš kad neko skine tenisice onako, na primjer kad je ekipa onako u busu ili... Ne, ja sam ta. Te navrati! I sad zapravo pogledaš to njega bosa. A ovaj video majicu je svoja bilješka, tako da čestitamo pobjedniku i javi nam se da preuzmeš majicu. I dalje želimo vidjeti vaše bilješke, tako da samo nastavite slati.